Assalamu alaikum sayılı seyircilerimiz. Akşam şerifleriniz hayırlı olsun. Efirde haberler vakti stüdyada Lile Vidjat çalışan. Qırım köpürünün demir yol kısmı montaj etilgen vaqt avdarılıp düştü. Bu vaqta Upurdor Taman nakliye keçitinin matbuat hizmeti haber etti. Bu demokrat sistemalarının birisinde texnik bozuv sebebiyle bağlı kuruculardan bir kimse zarar görmedi. Terimeler avdarılmadı. Suvga avdarılgan kısım kranlar yardımının götürülecek ve bu yerde yanası yerleştirilecek. Titan zavodunu zararsız alğa getirmek boyunca hareketler programması işlep çıkarıldı. Rusiyanın vice-premier Naziri Dmitri Kazak'nın avalesi boyunca Yarmadanın şimalinde ekologik ziyan yok etülüğü boyunca tedbirler planı işlep çıkarıldı. Bu hafta Kırım Ekologiya Nazirliğinin matbuat hizmeti haber etti. Buna göre ekşilik akızılgan donatmalarının işi toxtatılacak. Neticede etraftaki muhitte zararlı tesir olmayacak. Bu işlerde tabi kireç kullanılacak. Şimdiki vakitte hareket planı Rusiyanın tabiat nazirliğine yollanıldı. Keyfiyetli yollar yakın vakitte Hümejit'te Kırım Tatarlar toplu yaşagan yerlerde peyda olacak. Bu iş bir yıl devamında becerilecek. Şimdilik ise şehir hakimiyet vakittince çare taptılar. Bu hafta muhbirimiz Safiye Şukurova bile. Greyder asfalt ufağı abalarını tegizley. Yukarı ve aşağı plato sakinleri için bu büyük kıvançtır. Evvelere olar çamur içinde yüre edilir. Это, конечно, к лучшему, что уже не спотыкаешься по каким-то камням и не ходишь по уши в грязи. А так, не знаю, когда же оценить. Ну, оценим, когда уже будут нормальные дороги. Şimdi Marshalla Жукова mikrorayonunda 2 sokak asfalt ufağı ile töşüldi. Buna frezerat deyilir. 500 tonna gaziyede malzeme işletildi. Bir yıl Allah'a şükür çok değişmeler oldu. Bu değişmeler içinde bizge yardım bergen Ruslan İsmailovich Allah sağlığını versin. Yazda şebin töktük. Şençik üstünden kesilgen asfalt yardım verdi. Tokemiz. Koyumuz hepsi davolun, yaxşı. İsteyler bile temiz çamurlarda yürümeye istemediler. Endi temiz yüreyler, ayak kapıları temiz olup yürüyecekler. Şimdi mında tek greyder çalışa ama yakın vakitte başka teknikada yetip gelmek gerek. Yerli sakinler boş oturmaylar. Onlar yardım etmege ve yollarının vaziyetini iyileştirmege isteyler. После грейдера дорабатываю асфальт. Приложил усилия, чтобы нашему народу здесь было лучше жить. Ahmejit'te Kırım Tatarlar toplu yaşagan 7 yer var ve her yerde yollar pek yaramay. Şehirde yollar tamir etilgeni sebebinden bu yerlerde de vaziyetini biraz doğrultlamak mümkün. Исходя из тех потребностей, порядка 1500 тонн уже выделено администрацией города Симферополя на эти улицы, которые были изначально подсыпаны. И сегодня за счет внебюджетных средств при поддержке Руслана Смиловича Бальбека ведутся те работы, непосредственно нанимается техника и идет процесс грейдировки и выравнивания этих улиц. Yollarga çaklı töşülük boyunca işler insanlar toplu yaşagan yerlerden hepsinde geçirilecek. Bu işte o sözlerini idare etken teritorial cemiyetler yani TOS'lar büyük hisse koşarlar. Вот эта асфальтная крошка – временный выход из ситуации. По итогам работы ТОС в 2019 году власти города пообещали, что в этом микрорайоне появится капитальная дорога с асфальтным покрытием и бордюрами. София Шукурова, Эдем Исмаилов, телеканал Миллет. Kırım ilk sefer Qıtanın artqaç elektroenergiya ile paylaştı. Cumhuriyet birinci 28 megawattını Kubanға yolladı. Bu haqda Rusiya Energetika Nazirliğinin matbuat hizmeti haber etti ve Nazir muavini Andrey Cherezov'un sözlerine esaslana. Ayralda haber etili ki Kırım özü 542 megawattını işlep çıqara. Bu Tavriya, Balaklava ve Sağ tesleri işke qoşulğanı sebebinden mümkün oldu. Artqaç 28 megawatt Kuban Kırım energo köprüne bugün sabah geçirildi. Andrey Cherezov aytqanına göre Yarmadamız endi energiya yetişmegen region degil ve bu tarihi vaqiyadır. Halkımның ayatında Cenk adlı liha gelecek nesilini Rusiya qaramanı Alim Abdinanova ve onun hafiyet takımı ile emde Ulu Vatan Cenkinde iştirak etken Kırımlılar ile tanıştıran. Lihanın muhalifi Alim İnisvan adlı Kırım Tatar Milli Merkezidir. Cemiyet teşkilatının vekilleri Ahmejit'teki Pushkin adına taşıgan kitaphanede Kırımның istidatlı balalar için gimnaziya internat talebelerinin görüştüler ve onlarga Cenk devrinde Sovet ordunun gizli hareketleri hakkında tarif ettiler. Bunun beraber merkezde hafiye qaramaları haqda kitap neşir etilüvi planlaştırılan.
Более караман kadınlar, erkekler hakkında ne kadar çok айтсақ, ne kadar çok onlar hakkında yazsақ, elbette o az olacak. Çünkü onların bu cenk, bu galebe kazanına bek büyük bir hisleri var. Elbette yeni değil bu cenk mevzumuz, elbette yeni değil. Lakin bu kitapta, kıyışlarda yeni bir malumatla paylaşamız, yeni malumat peyda oldu ve onu kısmet olsa kitabımızga girecek. Стрелковая микрорайонында Крымская Роза адлы en буюк район құрылмасына азырлықлар девам ете. Стрелковая соқағы массивінде өз башымча алынған ерде қанунсыз тікленілген евлер Зиманеви мескен комплекске чеврілежек. 32-й, если не ошибаюсь, дом, ну и строений. Более 3 миллионов материальную помощь оказали семье, и, насколько я знаю, человек уже собирается себе построить за эти деньги новый дом уже законно, легально, в новом месте. До Нового года мы полностью задачей освобождения территории от самовольных построек справимся, и на самом деле никого не оставим обиженным. 200-ден зиеде инсан Умумрусия иқтисади дикты адлы тасыл акциясында иштирак еттілер. Малеви Саватлы Қырым Федераль университетінің иқтисадиет ве идаре ету институты мейданында тышқырылды. Акция иштиракчылар арасында мектеп талебелері, студентлер, ожалар, девлет ве жемаат арбаплары бизнес топлықларының беккілері олдылар. Диктанын мақсады иқтисади білгілеріні рағбетлештірмек. Мы стали инициаторами этого мероприятие именно потому, что оно должно быть направлено на популяризацию экономических знаний среди молодежи, среди школьников, среди студенчества. Именно потому, что сейчас этих знаний не хватает просто элементарно для повседневной жизни. 36 яны махсус араба. Крым теплокоммунэнерго идаресінде техника янылаштырылды. Буна 84 миллион рублей масраф етілді. Мойсесе, эскаватор, самосвал, кран ве башқа арабалар ве көчүжі электротехника лабораторияны елде етті. Яны техника ярдымы еле Мойсесінің іші баяғы енгілеші жек, кран манипулятор арабасы есе тар соқақларда кечіп олажақ. Бұны есе Крымның женюби ялы бойы тарафлары үшін пек актуаль. ГИБДД хадимлерінден қачып, қораға келіп урды. Полис хадимлері сақ сакинны яқаладылар. О Лексус арабасында Сарғош алда полислерінден қачмаға тырышты. Ама машинаны дәретіп оламады ве евнің қорасына урылды. Бұл ақта Қырым ішкі ішлерін әзірлігінің матбуат қызметі хабареті. Тамам бұл ерде Сарғош олғаны избатылмақ үшін чоқ кереклер тест кешмеге тырышты. Она низбетен жинайш açıldı. Эркек 2 жылға жепске алына біле. Запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы и нарушение речи. Значит, в связи с этим мы отстраняем данного водителя от управления и устанавливаем его личность. Тест номер 01381. Не надо брать, я держу. Да нет, давайте я буду брать. Держу. Да не, ну, нет, как это это? прибор сертифицированный. Я возьму и буду дуть. Нет, давайте я держу прибор, а вы продувайте, пожалуйста. Нет, не обхватывайте, не надо руками обхватывать. Губами обхватывайте и продувайте внутрь. Сильнее дуйте. Внутрь дуйте. Как я дую, так могу дуть, я больше не могу дуть. Хавмият музейінде Вадим Роекнан шерифіне хайрлап ақшам кешті. Мешур Қырым нақышчысы Вера Роекнан оғлы өз 80 елығыны қайтетті. Оны хайрламақ үшін туғанлар, зиянадашлар ве достлар топландылар. Олар гүлдестерлер, хатыра бақшышлар ве сыжақ сөзлеріне диеттілер. Отдаем большую благодарность этому человеку, Вадиму Михайловичу, который внес большой вклад в развитие украинской культуры в Крыму, за сохранение всех тех традиций, которые Вера Сергеевна несла всю свою жизнь, Роек. Бұл ақшамны әмде Украин ансамблерінің ерлары ве ойынлары яраштырды. Вадим Роек қайтытты ке Украин медениетінің инкишафына есе қошқаны ве анасының бұйық ішіні девам етіргені, оның үшін бұйық шериф бар. В Крыму мама создала школу украинской народной вышивки именно с крымским тематикой, с крымским уклоном. Потому что в Крыму практически, так были отдельные вышивальщицы. Она объединила этих людей, она преподавала, учила молодежь, учила людей в возрасте. В общем, она старалась, чтобы украинское искусство жило в Крыму и имело, так сказать, свою огромную нишу.
Ашамаға ясақ етілген конфетлер Рошен корпорациясы Қырым территориясында сатылған бутун мақсулатына ашамаға мүмкін дегіл деп илан етті. Уақытта шirketінің ресми сайтында нешір етілген ачық мектупте языла. Татылықларының мүдетті аздан 2018 сененің башында екіленді. Демек, олар сағлық үшін хафлы ола біле деп білдірділер корпорацияда. Анда Эмиллер Қырымда болынған татылықлар шirketінің Русиядегі филиалында Липецк шәрінде бір қачыл әвелісі чықарылғаны да шымды мөйсе қапалла. Қырымда ММА спорт чешіті рағбетлік қазана бұл қарышық қайдесіз көреш. Бұл спорт чешіті кет-кеті яшларының диқатыны желп ете. Мұхберіміз Мұхаммед Зекеряев бұл хафлы көрештің хұссиетлерін анламаға тырышты. Интенсив идманлар онсыз бұл спорт чешіті бір шей олмас. Амет Арифов күреш или энді 8 елдан берлі оғыраша. Бұл вақыт девамында озыны Юнан Рома, Сербес күрешлерді сынап бақты. Амма ММА спорт чешіті яхынжа келді. Бұл чешіті обуюк мукафатларға ирышты. Мне нравится то, что здесь можно и побоксировать, и перевести в партер, побороться. Здесь нет именно одного что-то, можно все вместе делать. И нет ограничений каких-нибудь. И это, очень хорошо. Хафлы виятта хатты күреш бұл қарышық бір-бірге көрішіп спортны гладиатор күрешлерінен қияслайлар. Олар 8-ші асырда пек популяр еді, ама мында күрешчі әллер ве аяқларнен чалыша. Сувуқ сылясыз ве артхач сертлік олмай. Сейчас профессиональные спортсмены выполняют самый распространенный способ перевести соперника в партер. Этот способ помогает многим спортсменам завоевать первые места во всероссийских соревнованиях. Чоқтан чоқ чемпионатлар тек Қырымда дегілді, Қытада да кечірілі. Күрештінің имканларыны белгілемеге имкан бере. Шымды бұл күрешіні тек оның мұхлислері инкишаф етелер. ММА инкишафына параларыны жемхуриетімізде меценатлар ве спортчылар өзлері айыралар. Вид спорта достаточно популярен, он такой на волне. Большое количество молодежи приходит тренироваться, у них, они вдохновлены тем, что сейчас проводятся такие большие громкие турниры, то, что это стало популярным. Такие бойцы, как Конор Макгрегор, Хабиб Нурмагомедов сейчас внесли этот вид спорта в массы. К примеру, года 3 назад кому-то сказать про ММА, люди не называли это боями без прав. Сейчас же люди это понимают, что это вид спорта, который популярен, который уже стал практически на одном уровне с боксом. Бұл спорт чештінде ат қазанмақ ве озыны танымақ пек қиын. Күрешчі тек күчлі ве чевик олмақтан ғайры челік кібі табиатының сайыбы олмалы. Озыны вақтында тоқтатмақ ве арақыпке зарар кетірмемек керек. Тек идарелі спортчылар олимп юксеклігіне ете білелер. Более 300 спортсменов смешанных единоборств тренируются в стенах этого зала. Здесь у каждого спортсмена своя тактика боя. Чтобы стать профессионалом своего дела, нужно посещать тренировку ежедневно. Мухаммед Зекеряев и Виталий Голубев, телеканал Миллет. Энде вақта яз сонуна келді. Қырымда яқын күнлерде суvuqlar beklenili. Вақта Cumhuriyet МЧС идаресінің матбуат қызметі хабареті. Қырым гидрометцентр меркезі берген мәліметқа көре октябрның 5 ве 6 күнлері геже ве Сабай ярмаданың Чөл ве Дақ тарафларында аяз олмасы beklenili. Базар көрінден башлап, Қырым авасы біраз қызачақ. Более летнен бұзым яйнымыз сонуна еті, ақшамлар раат кечсін, көрішмек үзре.